Sunčani topao dan na Mediteranu prigrlio nas je i poveo upravo tamo gde u svakom trenutku želimo da budemo, na palubi. Danas na San Lorenzu 102. Nastojanje da se kroz poigravanje sa konceptom prostora i geometrije dođe do idealnog rešenja koje će biti skrojeno baš po željama i potrebama vlasnika broda, iznedrila je San Lorenzo SL 102 super jahtu impozantnih karakteristika i razmera. Budući da je ovo renomirano italijansko brodogradilište poznato kao jedno od onih koje konstantno nastoje da pomere granice postojećeg, očekivanog i predvidivog, SL 102 još jedno je u nizu vizionarskih plovnih objekata koji će se sa lakoćom istaći kao jedinstveni u moru drugih. Dobrodošli na ovu fantastičnu jahtu San Lorenzo SL 102 Asymmetric. Kao novi partner za centralnu Evropu zajedno sa Master Yachtingom, ponosan sam što vam mogu predstaviti ovu fantastičnu jahtu. Od sada smo i mi deo ovog brenda koji je zapravo Rolls-Royce među jahtama. Sofisticiranost i modernizam protežu se duž salona poput fine niti i čine da celokupna unutrašnjost odiše neprikosnovenim luksuzom. Istančana kombinacija zemljanih tonova, mat crnih zidnih panela i prirodnih materijala uvršće vas u svet udobnosti i komfora. S jedne strane imamo potpuno otvorenu konstrukciju sa masivnim, velikim prozorima koji propuštaju mnogo dnevne svetlosti i omogućavaju neverovatan pogled na vodu iz salona. Sa druge se nalaze klizna hidraulična vrata koja omogućavaju 4 metra dug otvor. Pokretan balkon na koji se pristupa iz dnevnog boravka pružit će vam jedinstven ugođaj i približiti miris i senzacije koje donosi otvorena pučina. Na istoj etaži, pomalo neuobičajeno, smešten je glavni vlasnički apartman koji se opciono može sasvim vizualno odvojiti od preostalog dela centralne palube, te tako obezbediti apsolutnu mir i privatnost. I master kabina ima dosta svetla i veoma je komforna. Hidraulična vrata u master delu omogućavaju izlaz ka pramcu koji je zasigurno jedinstven i predivan. Ovo je prostor gde ćete zaista uživati sa prijateljima i porodicom ili možda sami uz čašu vina. U potpaloblju se nalaze 4 podjednako komforne kabine sa sopstvenim toaletnim asortimanom. San Lorenzo 102 je prva asimetrična jahta na svetu koja je ovim hrabrim iskorakom u domenu dizajna obezbedila više upotrebljive površine na glavnoj palubi te celokupnom osoblju i gostima omogućila efikasniji pristup unutrašnjosti broda. Sa pramca možete videti asimetričnost broda. Na pramac smo došli sa ove strane gde su prolaz i nekoliko stepenika. A sa druge vidite da je full beam koncept što vam omogućava da stepenicama dođete do vlasničke kabine i sunčališta. Šetajući sa našim domaćinom, popeli smo se i na najlepši i najviši deo broda. Flybridge je prekriven velikim hardtopom, delom koji se otvara, tako da možete da birate da li ćete uživati u suncu ili pak hladovini kada je zaista toplo.
Verujući da je svaki čovek zasebna individua koju odlikuju jedinstvenost i istančane razlike, San Lorenzo tim postarao se da za potrebe onih koji se oslanjaju i razvijaju na temeljima upravo ovih vrednosti, kreira brod koji će ih na tom putu verno pratiti. Pokazalo se da je SL-102 upravo tako postao samo još jedna priča o uspehu koji donose odvažnost i smelost. U susret letu 2020. godine beogradska kompanija Advance priprema lepa iznenađenja. Domaći proizvođač rib čamaca Advance ekskluzivno u našoj emisiji predstavlja novi model G800. Oznaka G sugeriše da se radi o predstavniku nove generacije i predstavlja još jedan veliki korak napred, kako u smislu dizajna, tako i po pitanju komfora, upotrebne vrednosti i funkcionalnosti. Spoljne crte je nasledio od izuzetno uspešnog modela G600, agresivan izgled i izlomljene tubuse. Krasi ga duboko V korito koje je projektovano za savladavanje većih talasa na otvorenom moru i prelaske dugačkih relacija na pučini. Ergonomski oblikovana upravljačka sedišta su odvojena za skipera i člana posade. Imaju mogućnost podešavanja donjeg dela, čime se prilagođavaju stilu vožnje u stojećem ili sedećem položaju. Ispod konzole u potpolubnom delu je skrivena manja toaletna odaja. Zadnji deo palube čini višenamenska klupa sa trodelnim naslonom, čijim obaranjem se pravi veliki ravan prostor za sunčanje, ali i direktan izlazak na platformu. U narednim emisijama ćemo imati priliku da detaljnije predstavimo ovaj jedinstven model sa prvim snimcima sa vode. Početkom leta na Palma de Majorci ekipa Nautike imala je zadovoljstvo da prisustvuje predpremijeri Frauscherovog modela 1414 Demon Air. U pitanju je jahta sa definisanim stavom i karakterom. Zahvaljujući sjajnoj saradnji sa austrijskim brodogradilištem Frauscher i kompanijom Master Yachting, naš tim bio je privilegovan i među prvima u nautičkom društvu zakoračio na njihov najnoviji unikatni plovni objekat. Veliki prasak, koji se kao eklektrični talas preneo nautičkim vodama i na spektakularan način obeležio kraj ovog leta, dogodio se u mondenskoj prestonici Evrope na Azornoj obali, kada je na prestižnom jahting festivalu brodogradilište Frauscher predstavilo svog novog pulena, model 1414 Demon Air. Zanosno zavodljiv sa impresivnim performansama, zbog kojih ćete imati osjećaj da sa nepopravljivom lakoćom prodirete u srž svakog talasa koji vam se pod trupom i pogledom nađe, novi Demon je otelotvorenje snova žestokih avanturista, zaljubljenika u estetiku i poštovalaca inovacije kao okosnice svake kreacije. Savremen dizajn i napredan koncept učinili su ga bespogovorno novim čelnim i reprezentativnim primerkom Frauscher flote, čiji uticaj u svetu nautike neverovatnom brzinom raste. U prijatnom ambijentu Marine Porto Adriano razgovarali smo sa gospodinom Michaelom Frauscherom. Zajedničko svim Frauscher modelima su neobična imena koja su povezana sa nekom fantazijom. Pitali smo ga šta ih je inspirisalo da ovako neobične nazive daju brodovima.
Ako vidite siluete naših brodova u daljini, rano ujutro na dnevnom svetlu ili u mraku, oni imaju specijalan izgled. Zato i zovemo naše brodove imenima poput Demon, Phantom, Mirage. Cela ideja za davanje imena je zasnovana na osnovu neobičnih stvorenja koje se pojavljuju u prirodi. Prepoznatljiva silueta austrijskog brenda i na novom 1414 Demon Air oplemenjena je dinamičnom mol-karbon nastrešnicom koja se skladno nad kokpitom lomi i obličava ga u dominantnu celinu. Njegovi moćni bokovi impliciraju da je inspiracija za ovu nautičku viziju iznikla upravo tu, među neistraženim i zavodljivim plavim dubinama. Verujući da ne postoji želja ili ideja koju ne mogu realizovati i pretočiti u individualni dizajn, čelnici kompanije nastupili su još jednom hrabro i čini se opravdali poverenje sveta koji je bez daha iščekivao ovaj moment. Svi naši Air modeli su otvoreni sa centralnom konzolom, što znači da imate mnogo prostora, ali i dalje imate lepe kabine sa dve spavaće sobe i predivnim kupatilom. Linije interijera, detalji na palubi kao i spoljni mobilijar, veoma skladno i nenametljivo kreirali su savršen životni prostor, pružajući njegovim posetiocima osjećaj luksuza koji kao po imperativu sa sobom nose znatno veće i komfornije jahte. Brod je dugačak 14 metara, ali imate puno prostora napolju kao da ste na brodu od 20 metara. Ako pogledate pramčani deo, vidjet ćete veliki prostor optočne garniturom koja prati njenu konturu, kao i pokretni sto u sredini koji možete spustiti i tako dobiti veliki prostor za sunčanje. Ovde možete sedeti sa vašom porodicom, ručati ili večerati. Tu su i frižider i bar i veoma je lepo mesto za popodnevno uživanje. Krma broda, pretočena u komforan prostor sa dva individualna ležaja, predstavlja najuzbudljiviju poziciju na objektu, budući da njenim posetiocima omogućava najneposredniji kontakt sa uskomešanim morskim talasima. Spram upravljačke stanice u polu nadkrivenom sektoru postavljen je dvostruki ugaoni set. Ako želite brzu vožnju, mnogo je udobnije sedeti u kokpitnom delu nego na pramcu. Vaši prijatelji će u ovom delu uživati i pri brzini od čak 40 čvorova. Kako ne bi narušili izgled broda, dizajneri su na pramcu napravili prostor za sidro koje se jednim pritiskom na dugme aktivira. Raskošni 1414 Demon Air teži da pramcem para nebo i svodove pred sobom, vođen odlučnom i čvrstom rukom svog kapetana. Ipak, njen neukrotivi duh neće moći svako da opuzda. Zato se zapitajte, dobro ocenite imate li to u sebi. Jeste li spremni za novog Demona? Sportski, a elegantan eksterijer videli smo na najnovijem ostvarenju Ferretti jahca modelu 720. Na nedavno održanom sajmu nautike u Francuskoj, Ferretti grupa nautičkim zaljubljenicima odvažno je predstavila svoja 3 nova modela, jahta sa oznakom 720 prikazana je kao naročit ponos ovog brenda. Dužina od 22 metra koja odlikuje ovaj primerak pokazala se kao omiljena kod mnogih nautičara, budući da omogućava kreiranje komforne i skladne kompozicije, platforme pogodne za realizaciju nevelike moderne verzije kruzera.
Prostrani pramac sa ležajevima i ugrađenom garniturom obožavat ćete u danima kad vam samo malo sunca i mira bude bilo potrebno, dok će široka krmena hidraulična platforma, kao i uzbudljivi utisnuti separe koji se nad njom nadvija, biti vaš novi omiljeni skriveni brodski kutak. Spektakularni flybridge, smešten na 30 metara kvadratnih, opasan karbonskim vlaknima i hardtopom sa podesivim lestvicama, element je koji stvara naročito oštar i dominantan utisak. Bilo da je reč o večeri u sumrak na najvišoj tački broda ili pak o celodnevnom druženju sa prijateljima na ovoj zanosnoj sunčanoj terasi, uživaćete, bez ikakve sumnje, u svakom trenutku i biti istinski zahvalni za privilegiju koju živite. Ferrari 720 je jahta visokog stila i neprevaziđenog luksuza. Nudi apsolutno udobnost doma. Dominiraju široki prostori bez pregrada, tu je garnitura za sedenje, iznad trpezarija, a u prednjem delu nalazi se kormilarnica. Spavaćim sektorom, smeštenim sprat niže, bez ikakve sumnje dominira vlasnička kabina sa zanosnim king size bračnim ležajem, radnim stolom, garderoberom, sofom, komodama, TV skrinom i izuzetno šarmantnim kupatilom. I evo nas u potpolublju novog Ferretija 720. Trenutno se nalazimo u udobnoj vlasničkoj kabini, a pored nje ovde se nalazi još VIP kabina i dve manje, jedna sa spojenim krevetima i jedna sa odvojenim. Važno je pomenuti da plovilo istovremeno može da ugosti čak 18 ljudi, te da je maksimalna brzina plovidbe 28 čvorova. Za detaljnije informacije o ovom i svim drugim Ferretijevim modelima obratite se kompaniji Men Yacht Group. Dragi gledalci, pozdravljamo vas sa nestvarnih plaža francuske rivijere. Bilo je pravo zadovoljstvo podeliti sa vama spektakularne predele i trenutke. Doviđenja.